खुरमजरे ISTV न्यूज़ में ताबिरु पुनपो तारामोक्सरे हुजहान बदक नसिंग मुरु पाउ लोबिसे मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ना मई पीबगी थबक खुमांग सौक्सलकले हारी पावर स्टेशन कयासु संगागदोरे हौजि पाउ सनरो पिजरे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हारम बदगी ममांग से लिसिंगनी तारामरी की फेब्रुआरी तांग अमदा कोऑपरेशन ओंदुना ऑफिशियली ओइना लिसिंगनी तारामरी की अप्रैल तांग अमदगी कंपनी अनिना थबक हौरलिबा सिगी कंपनी अनि की मनुंग अमा ओरिबा मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड MSPCL मियामदा मई पीबगी थबक हानदगी का हेना खुमांग सौक्सलले हरे इरमसिदा रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबेगी मिजेंग मखादा Manipur State Power Corporation Limited की मैनेजिंग डायरेक्टर एन शरदना अचौब थौदांग लौदुना माकी ऑफिशियल कियागा लोइनना कन्ना थबक पाइखलकपदगी हौजिक मियामदा मई पीबगी थबकता कुमांग सौक्सले हारी MSPCL की ऑफिशियल मदगी फंगबा पाउगी मतुंगिना कोऑपरेशन ओन की बचही अमा मपुंग फाद्रिंगैदा MSPCL कंपनी असिना पावर स्टेशन मरी संगाख्रे था मंगा की मनुंगदा लोइसनबा पांदमदा पावर स्टेशन अमसु साबा होख्रे चटकी बच्ची लिसिंगनी सुमना तारा मरीदा साबा लोइरदुना चिंगारेल मंत्री पुखरी अमदी जेनिम्स कॉम्प्लेक्स दा पावर स्टेशन 33/11 kV सब स्टेशन अममम साबा लोइदुना चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबिना संगादुना मियामदा मई पीबा होख्रे हारी अमरोमना चटकी बच्ची लिसिंगनी सुमना तारा मरी की डिसेंबर की तांग 29 33/11 kV सब स्टेशन अमसु सेगमाइजिंदा साबा लोइदुना चीफ मिनिस्टर ओक्रमी बोबिना संगाख्रे नुमित अदुदा सुगुनुदा 33/11 kV सब स्टेशन अमा जात्रा हुनखिबग लोइनना सब स्टेशन अदुगी साबगी थबक पाइखलगले हारी मथौ तौबा हौख्रबा पावर स्टेशन मरी असिना मई पिरकबगी चांग वांखलकपना मियामदा मई पीबदा हानदगी हेना फजना मई फंगनबा ngamle हाइना ऑफिशियल सिनेमा मखाताना फुंगदोरगली अमरोमदा पावसिन मखातारदुना थेंगलबदा था अमा निगी मनुंगदा तोंगान तोंगान मफमदा पावर स्टेशन मंगासु संगादुना थबक हौरगनी हारी पावर सब स्टेशन सिंगदुदी 25 MVA ओइबा 100/32 kV सब स्टेशन चांदेल अमदी हुंदुंगदा साबा लोइरगनी चकपी कारोंग उखरुल खुंजाव अमदी ओइनामलोंगदा 33/11 kV सब स्टेशन अहुमसु साबा लोइरगनी हारी निंगथौखोंग अमदी यायंगम पोकपीदा 20 MVA की ट्रांसफॉर्मर अमममसु हापचिले हारी लुपा करोड़ क्या चंग पाइखलगलिबा प्रोजेक्ट्स असी लोइसिंदुना माई पाकना थबक हौरबदी मियामदा मई पीबगी थबक असी हेना खुमांग चौक्सिना संगसिनबा ngamlagani मसिना हौजिक मियामदा मई फंगलिबा असिदगी हेना फंगनबा ngamlagani मणिपुर सरकार न मियामदा मई निंगथिना फंगनबा थमलिबा पांदमदु सोइदन यौबा ngamlagani हारी अमरोमदा पावसिना मखातारदुना सिलचरदगी इम्फाल फावबा टिंगलकलिबा 400 kV की लाइन असी अयाम्बा लोइसिलगले असोयंगाम थोक्त्रबदी थेंगलबदा लागलिबा फेब्रुआरी की अहानबा चेवलदा टिंगबा लोइरगनी हारी लाइन असी टिंगबा लोइरबदी नान मखै मपानदगी मई लौबदा 100 kV दगी हेना लौबा यारमदबा अदुगी अवाबा अदु मपुंग फाना कोकपा ngamlagani स्टेट असिगी दरकार लैबा मईगी चांग अदु मपालमदगी पुसिलकपदा अवाबा लैररोय कंपनी सिंह असिना पाइखलकलिबा मई पीबगी थबक असि कुमांग चौसिन हनगे हायरबदी प्रजा सिंगी चावरबा मतेंग लೈ हायना पाउसिन मखातारी ISTV न्यूज़ की दमक पौदम जरिबा सुनील कुमार ISTV न्यूज़ इम्फाल मोहम्मद फिरोज एलेस अमु सही कुंट्रामंगा पोपा लेखिद्रबा मोहम्मद नुरुद्दीन लिलोंगमै लेखाइदगी मिनिथोंग तिलपतिदा लेबा मियोयसिबु सटकिबा तांग तारामंगा गी नुमिदांग वाइरमदा खांगबोक मार्केट कॉम्प्लेक्स ता मियोय खरना हालगा हुंदोलुम थौंबो मुस्लिम काउंसिल मणिपुरना यानिंगदे अथुबा मतमदा मणिपुर सरकारना मिसिसिगी मतांगदा लंगला लंगजिल पुथोकदबनी हाइना दाबी तौरे रोड सेफ्टी वीक कमरी लेना मणिपुर सरकार की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट सिंधुना लंबी चटपद सेक्शन गदब पौजल पुबा साइकिल रैली इम्फाल चक्रे मणिपुर साइकिल क्लब खुसमना इम्फाल ट्रांसपोर्ट ऑफिस डिपार्टमेंट डायरेक्टर M लुइखमना ऑफिशियल लोना लमथाखी इम्फाल की मफम कोई चलुरब समूह मखोंद थोंलब लंबी चटपद पौजल पीखी साइकिल रैली मांगोइना डायरेक्टर M लुइखमना हंदकी थीम सेफ्टी इज नॉट जस्ट ए स्लोगन It's a share of life हाइरिबासी आथ्रयाम सेली लंबीदा चटपदा आइन ngakna amasung niam sumna chatlabadi khudongthiba kyadagi ngak thokpa ngamgani haike road safety haibsidi collective initiative ama changi cooperation ama changi isana isagi khakta khallati adudi lanjagni shoini ado isana mayam gi asi chawkhnabagi pot amane potchakne na lowradi ai mamang thabdi yam nuai na thagni ana ai thamdoni मिटोक की मखुता ताखेगदोरबा जिरिबाम कलहुनबा अखनबा आइन सेंबा मतौ तारे हिरमसिदा रिपोर्ट
ISTV News na phangwa pawi matungina Imphal East District ki manung chanba Jiribam Subdivision Yelongmi singdagi mitop na mising henkre English ani tara mari da phone kiba electoral roll gi matungina subdivision na sidal laiba apun mising lising kumanga samapan yangkai hundoi gi manungda state asing majority oiriba mitai masing ase lising mapan chani marfudani pan khaktam ngaire maitai fangal masingna lising masumna manga lairi aduga Yelongmi oiriba chingmi singe apun masingna lising ani samri tara mangani subdivision na sidal lairiba mitop masingna Bengali masing Lising mga sama trani thoy Manipuri khangdaba Muslim masing lising taruk sahum marfutaret amadi Bishnupia Manipuri masing na lising ma chatret kuntruk ni Mising singa si tinjinduna yang bada Yelongmi singi apun masing na lising trani thoy chanipan kunifan oibada mitoki masing na lising traum doi chani kun mga oiri Matamamda maitai singi lamni haina ramba lamda masigi maru oiba kaithel oiriba babupara amadi Kalinagar na singbada mitop mising yamna leiba ubuna mafam asi hek yengbada Manipur gi lamla natraga mitop ki lamla haibada chamanoba phawre mafam asigi maru oiba sendal lambi amadi miyamgi miu ching phawba Yelongmi na tabasingna oiba thengnari phibam asida yenglabadi noma natraga noma Jiribamdagi amata ngairba miyamgi mihut mitopna orakpada ngakningai oiroidori Lamda masigi mahausa ki phibam kanjanaba amadi Manipur gi puwariga sagonarak lam ase kanjanaba akhanaba ain sema amadi Manipur government na ahen mamiyang chama mathau tarakle akoina kamai daudna kari section ga dawge hai tar the border corridor number 1 Jiri gi corridor amadi Myanmar gi corridor number 2 ani sidai sida noma kang ne hengaleba mi masing swamping ori bisi akoi section bayam matau tai Hauzik akoina uriba jiri ba maina haibasi masi jiri gi kayat yenguragbadi pura matai tawa khongban ni haina lawba tai masi border ni sidagi di turin si lalaga asama dum oigrabani aduga asengba jiri mapung di manung changjalaga akoigi Islamabad kaina lairiba adagi Begra kaina lairiba sidadi mapung oina akoi Manipuri Yelongmi si kya udrabra na khanjare masi yam pakhaninga oi hauzik jiri bam sida tongan ba political party kharagi president di atop lamgi mina bo oibe yaure yamna ngasi akoina Manipur yamna pakhat kadabadi nomuna toga nomusi nomudi jiri gi sidagi Manipuri nataba Yelongmi nataba atopa mi ama kariyumba elected member oina karoi haibagi haningai leite hausi uribsida Naro namitop changma thingnaba Jiri thongda foreigner check post ama hangna thau paikhali mafam asida gari da changlapa mitop sing check tawjarbasu makhongna changlapa amadi isingna changlapa miyoi singdi thingnaba honabagi mami taudri Manipur police na lokhaliba sexual thawrang sing asichu kadai phaba thamoi singna paikhali haibasisu wahang kaya hangingai ori Jiribamda mitop masing khwaidagi yamna hengat khibasu political leader singi khudong chaba phangnabani haina longnabana miyamgi luchingba singsu akhuba miyangdagi lapthokpu matam oire haibasisu maikai kayadagi phongnong narakpa wafamni Manipur pumba inner line permit chatnaba ngamdrabsu especially very affected zone oriba very sensitive zone oriba Jiribam amadi more na singbadi inner line permit si khudakta yamna akan momong implement taw darkar oi ngasi akoina leijeriba thong sidai sida ngak leita chathok chasin tawriba mi mayam si ubiribsini masi thoidona akoi sidai sida identity card yengbagi phibam akoi ujade aduga khwaidagi hena luribisi ngasi uriba turin sigi wangmadagi mapandagi Assam amadi tongan mafam phaujalaga sidai sida politician sing vote bank khata khanba mayam sing sina nongalaga magi settlement magi settle tawbagi yum si laire haibagi identity card piraga masi permanent resident tama ohliba ngasi 26,000 euro badagi 17,000 euro iba si akoi Manipur miyam na punnami paimi na daba yaro khurapam nawgaloina na pawdamjari bathiam ranjan Jiribam Imphal East Puyamai thabagi maramda Pandit Loisangi wafam Seitharol kumbagi wafam na khonai arepani haina Manipur Pandit Loisang na thadropa cherolmana khangalli Zerol asina makatana meragi taratare ni panma numit asinatna atopa numit natraga thawal pangtokpa khudingmak iramdamasigi puyamai thabagi thorom Manipur nationalism gi saktamda akaiba pirakpanina khwai miyamna khudakta lefan gadabani haina zerol asina makatarali North Imphal Manipur Jatra Mandal gi anoba sumang kumai tatkraba kisigi yapetongni thorom ngasi pawna bazar da leba party sigi office ta pangtokre tharomadu da party sigi artist sing na surga ki
aisi Dharmendra iba lila asigi lamjing lamtakpana hiang lukhoini yafatongni thorum asiga mari lenena lila asigi lamjing lamtakpa hiang lukhoina miyamna masak khangnaraba aiba aisi Dharmendra gi lila asi top oigani lila asi lakaturba sumang lila festival saruk yagani samas gi oiba thodok kya mapung oiba lila asi angama thakta honaduna mai pakpa ma ohena honagani haike yang sengai yang clear oina kamai to nam ilasa da message bi bino bi no pag bi was social crime da bi bra haibra sine se ngali ilasa da ina skip like there's a game tumina taksara ga ilasa no tama bung phawalila mayang gi mangde yen bata en pudung sana ba yen pa pumesi hazulu ko jiya bi bo jokja ya bi sin ai en ko sa Narol Khongtang Artists Association Saktek Pi Party ge anoba sumang kumai ai ngairom ge yai patongni thorom ngasi hangang kendru gi MLA oiriba N Biren gi yumda pangthokre toromadu da hangang kendru gi MLA N Biren sumang lila council ge lifetime president PS Gunasendra Sharma Nilakuthi Gram Panchayat ke pradhan TS Nirmat Infalis ke adhyaksa P Bimolana Thormo pusingwena sarugaki Lelasi mani yumnamna ibani lamjing lamtakpana ware panabani Tharonga mari lenena Saktek Pi Party artist tomana Saktek Pi Party asi lila puthokpa ngamdana kuina lerpadagi council na khanaraba matungda party asi amuk hingal hanaba honabani haiki MLA N Biren na phongdok kibada samas ki mamai sumang amliba sumang lila si hena ba pangal kala na ba honabada mateng kharada oirabasu pangna ba honabani aikoina artist sing asibu sagat kadabani haike समाज में सेंटर पर ग्रास रूट वर्क तौरीबा आर्टिस्ट से एनकरेज तब तनाई फदे ना फिल तब अदुदगी तौजबे लोइसलकदा मुरुग पाव अमुकन बिजरे मणिपुर स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ना मई पीबगी थबक खुमांग सॉक्सिल ले हरि पावर स्टेशन क्यासु संगागदौरे हौजिगिदि एस्टिमेट बिजबा पाव पटान सिलुजरे मिंग ताबिरुबसिंबु अमुकन